كسي أنه شيخ مالك ها نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. إن أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف الصالح يسيرون على أصول ثابتة وواضحة وبينة في الاعتقاد والعمل والسلوك. وهذه الأصول مستمدة من كتاب الله تعالى وكل ما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم متواترا كان أو آحادا، وعلى فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. يتي الله سبحانه وتعالى تدل مون تو دو سني دو هاند دو يتede yentoro yo juulu en laada meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo o nuli e meɗen sabu yurmede. Yo juulu e sahaba ɓen fof, o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkono kan Allah tawra kadina jokkuɗen allahumma amin. Walli fiiɗo defte nden ɗo yo Allah yurmen en yurminamo. O addi ɗo o faalama nattugol noon e ko o windan defte nden ko fiimum hari ɓaawa fof ko daɗɗugol ko andingol ɗen ko honno ngo faala yewtude, ko fi homɓe o faala yewtude, ko finde homɓe o faala yewtude. O yewti en ɗum ɗon o laɓɓinani en ko homɓe on ahlu sunna wal jamaa, ko honno ɓe anditirte. O yewti en fi finde maɓɓe nden ko honɗum finde maɓɓe nden sertiri e findeji goo. Jon noon himo arde e ɗi lasliji maɓɓe ɗin, mana daƴƴe ɗen ma ɓulli ɗin ka ɓe ƴettata finde maɓɓe nden ɗon, ka ɓe ƴogata ɗon. Usulu aqidati salafi salih, lasiliji finde attiɓe moƴƴuɓe ɓen, mana finde maɓɓe nden ko honto nde humi, ko honto ɓe ƴettinde. Ɗum woni ahli sunnati wal jamaa. Ko ɗo o faala en andinde ko honto kamɓe ɓe ƴetti finde maɓɓe nden. Tawibu no wawi goɗɗo goo kañum kadi sen wowloyi ɗo joni wonde finde maɓɓe nden ko ɓe ƴettirin ko e alqur'ana e sunna. Yimɓe to menen kan noon konto men ƴetti piɓila men nden kernaka ahlu sunna, kerenaka qur'ana e ka sunna. Wona ka nodditagol, wona wowlugol ngol. Ndaren ko honɗum woni haqiqa. Tawa no anda ɗi feddeji fopp majji. Haray no woodi toon e finde goo, no woodi toon gokkum tawa hiɓe ƴetti ɗum ka alqur'an, ma ɓe ƴetti ɗum e sunna. Kono ko honto baliya on woni ma balaya on woni, ko ɓay ɓe ƴettay goɗɗum ɓe ɓeyda ɗon. No wayi o on tigi soodoya litre noga essence, o ƴetta litre 3 ndiyam o jillidira e muɗum. Eyo ko essence ka lasili ko essence, kono goɗɗum ɓeydama toon. Findeji bus e findeji feddeji woputuɗi laawol ɗin ko noon wayi. O wi inna ahla sunnati wal jamaati, ɓeɗo wiyeteɓe ahlu sunna wal jamaa woni waɗɗo hakkunde ciifoye ɗiɗoye. ɓene ko jumla muqhama ma jumla itiradiya. sa yolliti haala e hakkunde haala tokkodirnoka untaka nder ɗon, kono kanka fayda ka tawaka ɗon. ɓeyna ko jumla itiradiya
ma ko jumla muqhama haala ukkitika o wi kono ko faale firgol ko wonɓe ɗo ahlu sunna wal jamaa o inni ko sa'irina wonɓe e yaade ala nahaji as-salafi salih e laawol yimɓe feƴƴuɓe moƴƴunoɓe attinoɓe ɓen ɓen ɗon yasiruna hiɓe yaha ala usulin e hoore lasiliji thabitatin tabutuɗi wa wadihatin feeñuɗi wa bayyinatin ɓanguɗi fil itigadi ka finde wal amali e ka golle wa suluk e ka jikkuji ka huwodire ɓeɗo wiyete ahlu sunna wal jamaa ko honɗum ɓe woni yaade hoore mum ko ɓe woni yaade hoore mum ko lasiliji tabutuɗi wona tawa ɗum ɗo ko hande janngo ko goɗɗum ngo variata ko invariable waylata ko few hiɗi feeñi kadi ɗi laaɓi ani ɗi metta andude ɗi ani mimake ala e majji jilɓu jalɓu ala e majji ɗum ɗo noon ɗin ɗon lasiliji ka finde maɓɓe ko noon lasiliji ɗin wayi ka golle kadi ko ɗum ko dewe ɗen ko noon ka suluke e jikkuji e huwodira ɗen fof kadi ko noon wayi wa hadihi l usulu ɗin lasiliji ɗo mustamidda tun ko ɗi itta ko ɗi kadi pooɗa ko ɗi diifa min kitabillahi taala ko ka deftere allah to hunde ko toon ɗi iwi wa kulli ma sahha e kala ko selli min sunnati rasulihi e sunna nelaɗo makko on kanko allah sallllahu alayhi wa sallam mutawatiran woni ɗum ɗon noon koko jokkodiri ko mutawatir kana ɗum woni aw ahada ma ko gotum gotum ko ɗum woni mutawatir alhadithu lmutawatiru قلنا هو يعني التواتر هو التتابع من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح التواتر الحديث المتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل عقلا أن يتواطؤوا على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند كويت حديث متواتر كو حديث متواتر كو جمع في الليمو on ɗon jama filliɗo hadis on haqqille jaɓata muk haqqille no sali few wonde ɓen no wawi haldugol fotta fena wiye ɓeɗo ɓeɗo fo ɓe pellet ɓe fena ɓe fottata halda fotta fenade tawa ɓeɓe ƴetti e mum ɓen kadi ko sifa wano maɓɓe ɓeɓe ƴetti ɓen ɗon ka sifa maɓɓe ha ka hattoy ɗon mana si ko taabi ittabi'ina en hara ɓen ɗon ko noon ɓe sifori ɓeɓe ƴetti e taabi'ina en hara ɓen ɗon kadi ko noon sifori ɓen ɗon e sahabaɓe ɓe ƴetti ɓen ko noon sifori ha hewtanelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam woɓɓe no waɗi limore woɓɓe no inni ko yimɓe 10 woɓɓe inni ko 50 woɓɓe inni ko 100 woɓɓe no kono ɗum ɗon fof ala dalil almimi ko wonu jama tawa si a yetama ko kaari fillinde yewtere no ɓen ɗon ɓe fottata hoore fenade tawa ɓe ƴette mumen kadi ko noon ko jama si tawi joni ko jama ɗo wiyen yimɓe 10 fillike ɗo hadis kono ko e yimɓe ɗiɗo ɓe ƴettimo ɓen ɗon yimɓe ɗiɗo ƴettimo e juuɗe yimɓe 10 ɓen ɗon 10 ƴetti e juuɗe sahabaɓe 10 ɓen sahabaɓe ɗe ƴetti jungo nelaɗo o wiyetake mutawatir ko waɗi e tabaka goɗɗo goo ari toon ahad naati nder toon ahadi ko goto ma ɗiɗo alhadithul mutawatir oɗo no fottana yufidu al ilma al qat'iyya hadisi o fillorama noon haray o jonnay gandal pellettiwal wonde hi ɗum ɗo no selli ha yettinelaɗo waɗe misal joni innen magasin sumi madina wa yimɓe nogayo ara yi'a magasin on ka wone sumude ɗo ɓen nogayo ɓe ara
wano mo be yewta wana yimɓe ɗiɗo ha hande min yii magasin no suma madina nokku kaari ɓen ɗon joni mo be wonani masalan yimɓe ɗiɗo yimɓe noga joni woni yimɓe 50 ɓen ɗon ara fillano en ɓe hara ɓe ardali oɗo ara fillo inna he kaari yeetikelan wonde o yii magasin no suma madina ɗon en andi ko oɗo ko kaari yeetimo goɗɗo kadi ara inna a magasin sumi madina mimi tawano ka konno kaari wo imo tawano kanko yeetimi ɗon kadi ni sana oɗa kadi sifora noon oɗa sifora noon ha yani heɓen ɗo yoni e jooɗi ɗo yimɓe masala yimɓe nogayo ɓen ɗo yimɓe 50 ɓe fof ɓe ara ɓe sifora hunde hara ɓe settali hay fus ene luttay ka ɓerɗe men sikkitagol ɗum waɗi ko ɗumen hada alhabar yufidu al ilma yufidu l yaqin haymo lande haymo wiye ene yo wawi wondugo wonde ɗum waɗi ɗe wawi ni wallahi ɗum waɗi ɓen ɗon fof wallahi ɓen ɗon fof ɓe fenata kono hadisaji filloraɗi noon ɗi ɗuuɗa andi joni nelaɗo ma o wawi makude joni maku hara sahaba ɓe bunu tawa wano temedere no tawa ɓen no sahaba mo ɓeɗo jogui talibajo ɓay taabi inayi ko juuɗe ɓen ɗon ƴetti ɓawon laɗo fatike joni ko ɓen ɗon sahabaɓe wonti karamakoɓe ɓen ɗon no joni mo ɓe no mari talibaɓe mum mo ɓe filloyo on makunelaɗo masalan abdoulahi ibn masud fillano talibaɓe muɗum abdoulahi ibn abbas fillano talibaɓe mumɓe omar ibn khattab fillano talibaɓe mumɓe e aicha fillano talibaɓe mumɓe anas fillano talibaɓe mumɓe andi ɗo joni ka taabi inayi ɗum woni joni temeɗɗe ɓen ɗon taabi inayi kadi goto kala no mari talibaɓe ayi woni shajar yaajoyi ɗum noon hewtoya e ɓe karama ko ɓe winduɓe deftere wano imamul boukhari ma imam muslim ko ɗi wiyete al ahadith mutawatira taban ɗin ɗon julɓen fof no fotta noon ɗin ɗon koɗi hujja koɗi hutoteɗi koɗi ƴetteɗi dalil amma ahad ko ɗon yeddunal ngal woni e misal nelaɗo maka hadith tawa ko wano sahabaɓe jo goto woni ɗon ma sina goto kono ko goto ɗum fillitimo oyo kañum fillitanaki e goto o fillanomo taabijo goto on taabijo kadi fillano talibaɓe muɗum kono ko talibajo goto fillanoyi kañum kadi talibaɓe mum ɓen on ɗon talibajo makko fillano karamo ko imamul boukhari karamo kojo imamul boukhari on jangina ɗon imamul boukhari winda ɗum ka sahi muɗum inna haddathani cheikhi fulan an fulan an fulan an sahabi an rasulillah sallah sallam kono ko goto wiyete ahad ene en fellitay wonde ɓeɗo goɗɗo maɓɓe fal jaali andi goto faljugol warid ɓaynaka ulumul hadis wonɗen ahlu sunna wal jama no ƴetti ɗum ɗon kadi ko dalil ɓay tun selli ko hoolaɗo fillani hoolaɗo on ɗon kadi ko hoolaɗo ƴetti e juuɗe muɗum on ɗon ha hewti sahabaji ɓen koɓe fof koɓe hoolaɓe ha hewti nelaɗo lanni jaɓete hutore ko waɗi ko ɗin ɗon ɓuri ɗurude buy e ɗiɗiɗa hadisaji ahlu sunna wal jama kamɓe ko ɗum ɗo ɓe ƴetti woɓɓe goto no ƴetti feddeji go ɓe inna hi ɗiɗo hadisaji tawata ko goto woni ko filliɗi en hutorayɗi ka dewe kono en hutortaɗi ka piɓle ohoye dewe ɗen e piɓle fof ko ɗum fof hawti woni diina gan ɗum ɗo no jeeya e ko kamɓe e lasiliji maɓɓe ɗin e hoore honɗum wa ala fahmi salafil ummati e hoore faamu attiɓe mofte ɗen mina sahabati modde e sahaba ɓen wa tabiina e tabiina en waman tabiahum bi ihsanin e jokkiriɓe ɓe no moƴƴiri ɗo kadi ko ɗati cele
no woodi ƴettayɓe goltireɓe alqur'ana o e sunna o kono kamɓe kono ɓe famiri no haysi koɓe faami kon lutodiri ko sahaba ɓen faami ko lutodiri ko taabi enen faami ko ɓen mi hakkitande men ala minen ko ni haqqille men ƴettiri ahlu sunna wal jamaa kamɓe na ɗum si woni ɓe yi'ali maku nelaɗo ɓe yi'ali ka alqur'ana kono ɓe yi sahaba ɓen waɗima sahaba ɓen wowli ɓe waɗi fatwa e muɗum ɓe yeddodirali maɓe fof ɓe fottani e ɗum kamɓe ɗum noon ko hujja ɓe ƴetta ɓe hutora si ari faamu maɓɓe on kamɓe faamugol hadis ma faamugol ƴiyal alqur'an ari lutodirgol eko sahaba ɓen faamuno ko kamɓe faamu maɓɓe ɓe ñobba ɓe wallinato ɓe ƴetta e faamu sahaba ɓen ɓe gollitira ɗum noon koye finde maɓɓe ɗo ko ɗatacele kadi buyino seliri yaari ngo sengo kono kamɓe ko ɗo ɓe jokki ko ballal ngal maɓɓe ngal ni fahum ɓeeɗo kamɓe yusallimuna li nususi lwahyayni hiɓe jebbilano hiɓe jaɓana nassuji wahyuji ɗin ɗiɗi wahyuji ɗin ɗi ko wahyu alqur'an on e wahyu sunna on kullu min indi rabbina hiɓe jebbilanoɗi jaɓanaɗi wa yajma'una baynahuma hiɓe hawta hakkude majji si ari alqur'an on e sunna on ɓe ƴetta alqur'an ɓe piira sunna ɓe ƴetta sunna ɓe piira alqur'an ɓe hiɓɓidiray wa yarudduna mutashabihaha ila muhkamiha hiɓe yilta natta ko jilɓi kon e ɗiɗo ɗiɗi kono fotno o wiya mutashabihihima ko ɗon ɓurno labede wa muhkamihima ɓay o addi yajma'una baynahuma o adda tun huma hiɓe yilta ɗe ƴiye arɗe e wahayuji ɗin ɗiɗi tawi no jilɓi wela andude ɓe nattay ɗum e ko ñeña kon ko weli andude ko ñawore mum famoto kon wano sawi kafuha ya ayn sad ko ƴiyalni ko ɗum manamo anda ko mutashabi ɓe innayi kullu min indi rabbina min gomɗini min janggay ɗum ɗo fi heɓugol baraji kono ñaworde men anda wa yangaduna lahuma hiɓe ɗowora ɗiɗo ɗiɗi ay o artiri ka huma ma a gayati ta'dimi wal ijlali wondude e hattirde mawningol e teddingol hiɓe teddini alqur'ana e ñawore alqur'ana nde anno woodi teddimɓe alqur'ana koɓe teddina ñawore alqur'ana julɗo o julɗo sa innimo ko alqur'ana nde iye alhamdulillah alqur'ana hene jaaɓi alqur'ana mino jaaɓi kono woodi julɓe alqur'ana wiya ɗum ɗo no harmi ɓe tawo ɓe waɗa est ce que ɓeɗo teddini ñawore alqur'ana nden ɓe teddinali e hoore si ɓe tawi qur'an no waali ka leydi ɓe ƴetta alqur'ana ɓe naɓa ɓe aggoya nokkugo baɓe ƴetta ɓe lunno ɓe teddini alqur'ana kono ɓe teddinali ñawore alqur'ana hadisaji ɗin kadi ko noon sa inni kon laaɗo maki ɗum kon laaɗo maki ko gonga kon laaɗo maki kono haray ɗo acceta o famodiren ɗo daren ko hono ɗo feƴƴirtata o ɗo joni haray ɗen jaɓi ɗum ko ustade ko mako moɗon kono joni haray ɓayen andi mawɓe men ɓe garay ɓe jaɓata ɗum haray ɗum ɗo yewa accu ɗum ɗum taw accen kon laaɗo maki ko waɗen ko faala ɗen ko haray en teddini sunna on woɓɓe ko ni teddini sunna ani sunna nela ɗon idan ɓeɗo ko ahlu sunna wal jama kamɓe na noon de wala yahtalifuna fihima ɓe lutodirta e ɗiɗo ɗiɗi alqur'an on ma sunna o wala yatafarraquna ɓe sertata ɓe waɗa peccoy chiya an feddeji wa ahzaban fayin e moɓe partiji bal accu ya'tasimuna hiɓe jogito hiɓe tamo bi hablillahi lmatini e ɓoggol allah tiɗugol ngol ɗum ko dina makko kanko alqur'an on e sunna on walam yuaridu lwahyayni ɓe falata ko ɓe sakkata ko wahyuji ɗin ɗiɗi ɓe sakkora ɗin ɗon ɓe faloraɗi bil uquli e haqqillaji alqasirati raɓɓuɗuɗi wal aqisati e ɓoreji albatilati bonɗi wal falsafati e philosophe ji haqqille tun miijoji wal kashfi e huncugol wal zawgi e meeɗugol
ɗiɗo mustalahati be darɗe majji seeɗa. Lam yu'aridu ko contestugol ko opposagol. Ɓe opposortako e wahyuji ɗin ɗiɗi ɗum ko alqur'ana e sunna, ɓe opposira ɗum ɗon haqqille maɓɓe raɓɓuɗuɗe. ɓe na wayi ko aya alqur'ana kono noon haqqille ƴetta ɗum. No woodi wiyoɓe ɗum ka al aqlaniyuna, wallahi wiyotoɓe ko almufakkiruna al islamiyuna, wiyotoɓe ko miijitantoɓe l'islam ɓe adda aya ɓen no ɗum ɗo min mi jaɓa ɗum puisque haqqille ƴetta ɗum, séance on na ɗum wi, kamɓe ɓe watta ɗum, ɓeɗo ahlusunna wal jama ɓe watta ɗum few. Ma ɓe contestira alqur'ana e sunna qiyas aqisa, ko wiyete qiyas ko mesirgol, ko eɓɓugol, ko ɗum ka luga qistuhu, ani mi eɓɓidiri ɗum ɗo e ɗum ɗo. Ka usuliyankoɓe qiyas ko usuliyankoɓe ɓen gollitirta ɗum, ɓeni ko ilhaqu far'in bi aslin li illatin tajma'u baynahuma, aw i'ta'u al-far'i hukm al-asli li illatin tajma'uhuma, aw hukm al-asli aw hukm al-far'i bi hukm al-asli li illatin aligatin baynahuma. Dogi manaji bi mana ko bindere nden e calunku, ko jonnugol sandundu ñawore ko bindere nde mari ko fino laaɓira en heɓi ɗo goɗɗum ko yanti. Masalan e hino dorogo, goɗɗo landike ma ene ko no ñawre dorogo no harmi ka harma, sa ɗaɓɓiti ka qur'ana a yiyata toon ka windi dorogo no harmi, ka sunna nelaɗo kadi a yiyata toon ka windi inde dorogo no harmi. Kono sa daari ka alqur'ana ka sunna a taway toon beere no windi beere no harmi. Lanumaki kullu muskirin haram, kala ko sulinta no harmi, idan beere no harmi. Ɗum ɗo woni lasli o, en andi ñawore beere nden ko honɗum no harmi. Joni noon ɗaɓɓiten ko fi honɗum Allah harminani beere. ɓayde Allah no togana e goɗɗo inna taw memu ɗum ɗo tan waɗ ɗum ɗo o hara no woodi lorra no woodi nder toon, so Allah sanction ta en ni tum. En ɗaɓɓiti ha en tawi jaka beere bonnay hakkille neɗɗo. Diina kanko ari ko hiwgol finde neɗɗo nden, wonki makko kin, haqqille makko ɗen, jawdi makko ndi, teddungal makko ngal. Kala ko ari bonnugol ɗiɗo l'islam ina adagaki. Idan l'islam ko harminani beere nden, ko ɓayi beere nden bonnay hakkil, si hakkil kin boni hara neɗɗo on feren on taƴi hara wonti kulli, hara hulata hersata hande kadi. Ja ko ɗum woni ella on. Yahen noon ka far'uto ka dorog, ndaren si ɗum ɗa ala ɗon sulingol ngol, en tawi tawɗen noon sulingol ngol no toon, innen e yo jaka ndu salndu ɗo ella wonɗo ka lasili to on no ɗo kañum kadi. ƴetten noon nde ñawore wonde ka lasili to ɗum kaka beere ko harmugol ngol, daasen ɗum adden waɗen ka salndu ɗum ko dorogo on, innen awa dorogo on kadi no harmi, en eɓɓidiri en waɗi qiyas, en eɓɓi dorogo on e beere nden, en taw hiɗi nanodiri, hiɗi feppi, ko waɗi ella wonɗo to on fi harmine on no ga kadi. Oɗo ɗum ɗo ñawoje buyi ka l'islam ko ni ɗe heɓori. Si tawi ella on no tabiti, wona ella waɗo yaha yiltito, wonde no woodi wonde ala, haray ƴettete ñawore muɗum gasa few no ɗuuɗi ha feƴƴite. Dalil qiyas no yaaji ɓuri daliji ɗin fuu. Kono no woodi qiyas jiigoɗi moƴƴa,
ko wiyeten qawadihul qiyas ɓe addi piiji sappo si gootum ari e qiyas kun tawama nder qiyas on ɓeyna o qiyas o ko bonɗo o gollata no woodi woɓɓe goo noon ko ɗin qiyasiji ɓe woni e dartorde ayeji alqur'ana laaɓude pos ma hadisaji sallam laaɓude pos ɓe adda qiyas ɓeyna noon qiyas on jaɓa ɗum ɗon ahli sunna wal jama kamɓe jaɓata ɗum ɗon wal falsafa philosophie ɗen andi yimɓe falasifa en ko gollitirooɓe haqqillaji waɗoɓe calcule ji woɓɓe ko calcule ji mum ɗin ɓe woni e ruttirde alqur'ana ma ruttira makuuji ne laaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wal kashfu wo kashfu ɗum ɗo ko suufiyankoɓe ɓen hadana llahu wa iyahum ko ɓen andiraɗo ko wiyete kashfu ko wiigol kañum yiyay direct ko woni ka lawhul mahfud ko ɓeyna mukashafat ɓeyna ɓen ko huncanaɓe ko ɗum yata wona suufiyankoɓe goo enen no gasa ɓen alaka meɗen yahayɓe ha inna min joni mi ala julde kono ɓenna mi huncanama wonde min Allah jaɓanilam ma inna e ɗum ɗo dagaki e ceerno en kono ɗum ɗo noon alquran no wi no dagi e minen min huncanama yaha ɓennano kamɓe wo alquran e hadith ɗum ko fi yimɓe ni nanaliɓe enen en bulawuɓe ɓen amma yawɓe ha hewtoye nokkugo kamɓe Allah kamɓe ko direct naɓe ala e tak rewogol nelaɗo to rewoya to kamɓe ko direct kamɓe Allah ɓe yewtiday ɗum wiyete kashf ko noon zawgu ko noone fayin suufiyankoɓɓen e yahay joni ɓe innayi ɓe si a jantike jantoreji go ha a yiyanay faɗɗe ɗa sa faɗɗama ɗon a yiyay piiji ƴetta ɗum ɗon e ɓe ƴetta mana mbowkaji maɓɓe e wirduji maɓɓe ha ko ɓe yiyata toon e piiji fayda ɓe maha ñawoje goo e hoore ɗum hara noon ɗe ñawoje no lundi ƴiyal alquran laaɓu ngal pos joni si goɗɗo yahata o ƴettay rimɓe jeetato jeenayo ɗon noon ko lundagol ƴiyal alqurana ka bal sappo e goo ɓeyne kamɓe ɓe huncana donc ahlu sunna wal jama kamɓe jaɓata ɗum few kala wo ko wowluɗa wiiɗa a heeɓi kawake a heeɓi karama teddungal ko Allah okkuma ɗum ko dokkal si tawi min daaray dokkal ma ngal est ce que ɗum no hawrodiri alquran ka no hawrodiri sunna si tawi lutodiri tumen ngal dokkal ɗo na Allah okkuma ngal cheytane okkuma Allah no mari waliyaɓe cheytane no mari waliyaɓe no woodi boy e yimɓe e laawi suufiyankoɓe nodditiɓe ɓe koɓe waliyaɓe ɓe innayi ɓe jogui inda mukashafat e ɓe mbi kashf yani wirdallo ko Allah wirni kon e hakkude makko e jiyaɓe ɓen fiwa taɓe yi'u gundoji makko ɗin taɓe yi'u eɓɓore makko nden e muyɗe ko muyito kon kamɓe ɗum ɗo giwi rido o gittama ɗum gasa yimɓe ɓe anda ɗin kulaleji ɓe sikka ba docteur ɗuɗi haala wallahi koko woodi haysi enen ala ka men ga kono no e nokkeli bus même juuroyke ceernojo goo nokkugo e leydi goo taaliba ɓen inni men ko men natta ayi ɓe ala ko ɓe anda ɓe wi ɓe sinaafi tun ɓay onon on hoolaki ɓe no wawi yewtude on kala ko heɓoton ɗo ha ñande may ɗo hiɓe wawi yeyta ɗon kadi ko honde maayo to min hewti ɓe fuɗɗi ɓortade paɗe ɗen hay min natade ka hoggo mene min watti paɗe men ha min hewti ka dambugal na hay ka tande min naati ha min hewti ka neɗɗo hani ɓortade paɗe ɗen ɗon ka takka salon min ɓorti woɓɓe fayre ɓe waali si ɓe salmini cheikhujo yani
koko na wolere ɗo yani no ɓurda hakkude zamanuji go e zamanuji go, no ɓurda hakkude leydi go e leydi go. kono no woodi subhanallahi ko ɗum waɗi finde ahlu sunna wal jamaa, wallahi ko nden woni finde hisude, finde wondude e malalde, wondude fowtere. idan kamɓe ɓe dartorta alqur'ana e sunna ɗiɗo haqqille tun, ma eɓɓugol ɗum ɗo haqqille jaɓi ɗum ɗo haqqille jaɓa, e philosophie ma kañum no ewna ma no holla goɗɗum goo, o way kamɓe jaɓata ɗum few. fa usulu dini, lasriji dina ɗin kadi bayyana han nabiyu sallllahu alayhi wa sallam, gomɗi nelaɗo on ɓanginino ɗi bayanan ɓangingol shafiyan sellingol accali nawnawgayunde shafi laaɓi pos. fa laysa li ahadin, latanaki hay gooto, latanaki mo hananamo, daganaki mo an yuhdisa fiha nde o heyɗintinta e ɗi lasliji ɗo shay'an hay fus. nenaɗo laɓɓini pos wowli lasliji dina ɗi, hanana goɗɗo ka o ada o ɓeyda ɗon kadi lasli hu gokkun go. wa yasumu o aaƴo o noddito annahu no kunɗum kamina dini ko ka dina jeeya. wa lihada ko sabu ɗum ɗo tamassaku, ɓeɗo moƴƴuɓe attinoɓe ɓe jogitike ɓe tamike bi hadil usuli, ɗi lasliji ɗo. wagitanabu ɓe woɗɗitike al alfada konnguɗi, al mubtada'ata sincaɗi fuɗɗaɗi waɗiraɗi no Allah, no rewri Allah tawi ɗum yimɓe moƴƴuɓe anduɓe ɓe andano ɗum. wano jantorgo inde Allah inna hu nani huwa, kono hay huwa on taƴa mo inna hu goɗo ƴetta ko yoni leere ɗiɗi mo jooɗi mo inna hu poddo. alfaz gayri mashrua, alfaz mubtada. waltazamu ɓe waɗɗintinni bil alfadi shar'iyati, konnguɗi shariyankoji ɗi. walisa ko sabu ɗum ɗo kanu ɓe woni no humul imtidada, ko kamɓe woni pooɗande, woni tokkande attabiiya, tagudiyankore ni naturel on, wal haqiqiya e goonga on, lissalafi assali, wonande attinoɓe moƴƴuɓe. imtidad ko geyngol ma ko lasawol, ko hunde tokkodirde ara taƴorida. ine ɗum ɗo ko to iwi ko kañum ni, koko iwi to ko kañum ari ha ɗo, ko kamɓe woni naturellement. si innama salaf ɓay joni kala laawi sincinoɓe ɓe wurata ha adna o lanna, ko ɓe woni seeɗa woɓɓe go lonto, ɓenno kadi wona woɓɓe lonto, ko noon woni tokkodirde. ɗum woni imtidad. joni no ɓe yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe koɓe fiɓuno kon, no woodi fiɓɓe ɗum ha joni, ko nelaɗo wonno e mum ko e sahaba mum, dina kaɓe wonno e mum kan juste, no woodi jokkuɓe ɗum ha joni, ko on ɓe woni ɓen ko ɓeɗo woni imtidadu maɓɓe. fa usulu dini inda ahli sunnati wal jama'ati mujmalatun ala nahwi tali, o wi lasliji dina ɗin ka ahlu sunna wal jama'a hiɗi wawi jumlere, hiɗi wawi moɓidirede e o sifa arowo ɗo. al aslu l awwal, lasli arano on al imanu wa arkanuhu, ko gomɗinal e tugale mum ɗen. al iman, gomɗinal ngal e tugale gomɗinal ngal no mari jagambe, ko ɗum won lasli arano on. inna mu'tagada ahli sunnati wal jama'ati fi usuli l iman, tabiti wonde fiɓande finde ahlu sunna wal jama'a ka lasliji liman, yatalakhasu, ɗum no wawi raɓɓinɗinnede, no wawi sortede suute e honɗum wonde fit tasdiqi ko gongingol bi arkanihi, tugale limanu ɗen asittati jeegoje ɗen. kama akhbara bidhalika annabiyu sallllahu alayhi wa sallam, wana nulaɗo Allah on humpitiri ɗum noon fi hadith jibrila alayhi salatu wassalam, hadith mo jibril filli on yo julde e kisi e woni e makko. lamma jaa, nde o arno kanko jibril, yas'aluhu himo lando nelaɗo anil imani fi ko wiyete limanu kon, fa qala sallllahu alayhi wa sallam, nulaɗo Allah on maaki ɓawo jibril ardi e mbaadi neɗɗo, waylike neɗɗo
ari jooɗike takko nelaaɗo ari tuggi koppi mum ɗin e koppinlaaɗo ɗin aggi juuɗe mum ɗen ka buuse makko o wi andinan ko honɗum woni imanu laaɗo maaki imanu on ko wiyete iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi l akhiri wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi jaabagol makko landiɗa ɗo ko wiyete limanu kon ko nde gomɗinta Allah gomɗina malaikaɓe makko ɓen wonde hiɓe woodi gomɗina defte makko ɗen wonde ɗe cippino gomɗina nulaɓe makko ɓen gomɗina ñalawma sakkitiɗo on gomɗina koddoriye on moƴƴere makko e wororde makko ɗum ɗo woni jumla ka liman ko ɗum ɗo woni tugale mum ɗen jeego ahlusunna wal jamaa kamɓe ɗum ɗo hiɓe jaɓi hiɓe felliti ɗum ɗo kadi harana jaɓugol tun ka hunduko woni fal imanu gomɗinal ngal yaqumu no daro ala hadihi l arkani sittati e ɗe tugale jeego ɗo ko ɗo imanu on fawi ida sakata minha ruknun si yani fukkike e ɗeɗo tugale jeego tugalal goo lam yakun l insanu muminan albattata haray neɗɗo mo ɗum ɗon fukkori on o wonali gomɗinɗo few albatta fes mo gomɗini tugale jowi acci jeega ɓangal haray kanko on ka makko limanu on yani ngal o acci ɗon wono so gomɗingol Allah o acci o wi o gomɗini malaika ɓen do no woodi deftere ɗen Allah cippinnoɗe e nelaɓe ɓen no woodi ñanoma dangal no woodi gomɗinal no woodi kono wiya o hoolaki Allah goy sino woodi ko sama kala so gomɗini fof o yeddi koddoriye wonali julɗo so gomɗini fof o yeddi ñalorma dargal wonali julɗo so yeddi fof o gomɗini fof o yeddi defte ɗen ma deftere wotere cippinoɗe ɗen ma nulaɗo goto haray wonali julɗo o wi li annahu sabu oɗo neɗɗo fagada aw li annahu sabu limanu on fagada rukunan aw li annahu sabu o neɗɗo ɗo mo gomɗinali tugalal go e ɗe tugale ɗo fagada rukunan o hattike o futorama jodduma tugalal min arkani imani e tugal limanu ɗen fal imanu limanu on la yagumu darata ko illa ala arkani sina e hoore tugale mum ɗen a sittati ɗe jeego noon tamaman hara ɗe timmi tis si gotal iwi hara yani kama la yagumu lbunyanu illa ala arkanihi muktamilatan wano woniri maadi darata ko sina e hoore tugale mum ɗen hara ɗe fof ɗe timmi tawan ɗi pilieje ɗo so ittiɗo joni pilieje ɗen gon sengo ɗo jortodira yanay ka lima noon kadi ko noon wayi no wawa bente yani benteji men ni ko tugale nayyi bente mo tugale nayyi sa itti ɗon tugalal goya sikkude bente o daroton yanay ka idan lima noon ko noon ko e hoore ɗeɗo tugale jeego o dari lida ko saabu ɗum ɗo la yatimmu l imanu illa bi arkanihi sittati jamian limanu timmata sina e wondude e tugale mum ɗen jeego ɗe fop majje alal wajihi sahi e hoore kada hara ko yeeso sellum gon dey alladi gon dalla ngo tindin alahi e muɗum alkitabu wa sunna to deftere ndege sunna o waman jahada shay'an minha mo yeddi goɗɗum e ɗiɗo ɗeɗo tugale fa laysa bi muminin haray o laataki julɗo dey o laataki gomɗinɗo wa in idda al imana haysi o nodditike gomɗinal wa gama bi badi arkani l islami o darani yoga e tugale l'islam mo yeddi koddoriye o inni kanko julɗo o juulay o hooray o hajjay o zakkay o wona o julɗo ɓay tun o yeddi koddoriye Allah o mo gomɗini ɗi fop o yeddi ñalorma dargal o waɗi yoga e tugal l'islamu ɗen juulugol e horugol e hajjugol e zakkugol o wona julɗo ɓay tun o wi mo maayi lanni immitagol ala o wonali julɗo few
idan aray ko be on tigi timmina fop ɗum ɗo o waɗi mujmal ngal tugal arna ɗo al iman o wi arrukunul awwal tugalal arnal ngal fayi al imanu billahi gomɗingol allah joni andi o wi en tugal lasli arano on ko al iman wa arkanu on lasli ɗon kañum kadi no mari tugale o wi ko tugale jeego joni noon mo faala détail nden ɗen tugale jeego tugalal be kumbe ko honɗum woni ngal tugalal ɗon tugal arnal ngal al imanu billahi gomɗingol allah al imanu billahi tabaraka wa taala gomɗingol allah seniɗo towɗo bajjo mawɗo lanɗo on ko honɗum woni ɗum huwa ɗum attasdiqul jasimu ko gomɗingol gomɗinal pellettiwal wal igrarul kamilu e ñinnugol qirritagol timmugol wal itirafu tammu e qirritagol fahin timmugol bi wujudillahi jalla wa ala wodegol allah tedduɗo mawnɗo on wa bi rububiyatihi e jeygol mo tagore nden wa uluhiyatihi e allah yagal makko ngal kanko woni reweteɗo ay honon uluhiya istihqaquhu wahdahu l ibadata o jojjudugol o foddugol o handugol waɗɗanagol mo kanko tun dewe ɗen wa bi asma'ihi wa sifatihi e gomɗingol inɗe allah ɗen e sifaji makko ɗin ay sa andali ittisafuhu allah sifitorgol bi kulli sifatil kamali kala sifaji teddungal sifaji timmal wa nu'util jalali e sifaji mangu na'at e sifa ko gotum wonde sifa ko basariyankoɓe ɓuuri hewde goltirgo sifa telen kamɓe nahawɓe na'at koɓe kuufa ɓen hewno goltirgol ɗum ɓe anni no toon ko wiyete na'at wa sifa ɓe yawi a na'at ɓe yawa sifa kono ko gotum sifaji makko timmal sifaji mangu himo siftori ɗum on tigi gomɗina ɗum o hoolo ɗum watmi'inanul qalbi bidhalika e ɓernde nden waalagol e ɗum ɗon itmi'inanan waalagol deeƴugol tura hara yi'ete atharuhu batteji mum ɗin fi sulukil abdi e gurdal neɗɗo on e dewe makko ɗen e jikkuji ɗin e huwodira ɗen nawi ko dina kaka ɓernde ɓe miɗo gomɗini o miɗo hooli allah no woodi miɗo hooli kadi allah ko towɗo ko o mawɗo ko o bajjo ko o seniɗo ko o waɗɗum ɗo e ɗum ɗo kono tawa ko pratique ala ayyata ɗum andata ɗum e makko o wina ɗum de waltisamu awamirihi e waɗɗintinnago yamiroje allah ɗen subhanahu wa ta'ala wajtinabu nawahihi e woɗɗitagol kaɗe makko ɗen ko haaɗi kon won tigi woɗɗito ko ɗum ɗo wiyete gomɗingol allah wal imanu billahi ta'ala gomɗingo allah towɗo on huwa asasul aqidati l islamiyati wa lubbuha ko ɗum ɗon woni ngorondi woni fondation finde l'islamu yankore nden ko ɗum kadi woni awdi mum ndi lobbu ko nendi ndin ko nendi hunde sa itti koɓɓolle ɗen fof ko ha luttoyi tigi tigi on nder hun kun tigi tigi ɗum wiyete lubbu poɗɗum kun yani geeƴol ngol geeƴol finde l'islamu yankore nden ko gomɗingol allah tawa mbiɗa piɗini fof ko ɗon aggi ay sa gomɗinade allah a gomɗintaɓe allah neli a gomɗinta deftere ko allah cippini a gomɗinta ko allah wi wonde dargal no woodi e ko allah wi no mahi aljanna ala las fo aray ala a ɓori daƴƴernen ko lutti ko fof ma yiray seeɗa seeɗa o wi fahuwa al aslu ko o gomɗingol allah no woodi ko ɗum ɗon won lasili on wa kullu arkani l aqidati mudafatun ilayhi wa tabi'atun lahu kala tugale finde nden luttuɗe ɗen ko bakkitaɗe e o lasili ɗo nde finde ɗo ko jokkutude nde finde ɗo mudaf koko baka koko watta ko kañum jeeyi tawni joni fulan hada mudafun ila hada mana ɗum ɗo woni lasili on ɗum ɗo no bakkiti ɗon o wi fal imanu billahi ta'ala gomnigo allah towɗo on noon
yatadammanu al-imana bi wahdaniyatihi ɗum no moɓidiri no natori nder ɗon gomɗingol gotankaku Allah ngu wonde ko o goto wastihqaqihi lil ibadati e jojjudugol mo foddugol mo dewe ɗen wa bi asmahi e inɗe makko ɗen wa sifati e sifaji makko ɗin li anna wujudahu jalla wa ala sabu wodegol mo ngol kanko Allah o senike o towi minal musallamati no jeeya e jaɓaɗi ɗin musallamat ani ko tawata fof no jaɓi yeddodirtake la shakka fihi wala rayba sikki ala sikkitara ala e muɗum wakad dalla alayhi alfitratu wal aglu walshar'u walhissu gonɗi tindini ɗum wonde Allah hino woodi ko kanko tun kadi ko kanko handi e dewe ɗen himo jogi inɗe mo jogi sifaji no tindini ɗum tagudi neɗɗo no Allah tagiri neɗɗo on noon e haqqille neɗɗo ɗen e sharia mo Allah cippini on e so Allah ɗen goɗɗo no wawi wiide joni ko nowoɗi wiɓe Allah ala wona ɓen ɗon wiya kono ndaare wiɓe Allah no woodi ɓen hara ko zaman men ɗo tabintimɓe Allah no woodi e yedduɓe Allah no woodi ɓen ɓen si weɓɓidirama ko mbo ɓuri ɗuɗude sikki ala tabintimɓe Allah no woodi ɓen fewno ɗo ɓiɓɓe adama wuurɓe fewno ɗo ɓen ko cowalle wiɓe Allah ala ɓen ɓe ɓuri ɓe few ɓay jon dinaji cippiɗɗin fof no tabintini wonde Allah no woodi heddi ka yeɗodira ko so tawi ko kanko tun ka mo mari ɓiɗɗo ka ko honno wa min al-imani billahi tabaraka wa ta'ala al-imanu bi wahdaniyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa dhalika bil iqrari bi anwa'i at-tawhid ath-thalathati wa i'tiqadiha wal amali biha wa hadhihi al-anwa'u hiya o wi no jeeya e gomɗingol Allah tabaraka wa ta'ala ko wiyete gomɗingol Allah ngol ko gomɗingol ngotankaku makko wonde ko goto wahdaniya al-wahid wonde kanko tun wongol mo bajjo e ngotankaku makko mbajjankaku makko e wa uluhiyati e allahnkagal makko wonde kanko ni Allah e inde makko ko inni hoore makko kon jaɓa ɗum gomɗina wonde Allah no wi'e ni mo wi Allahu mo wi al aziz mo wi al jabbar al mutakabbir al wahhab al qahhar al muhaymin wa sifati e sifaji makko ɗin o sifanike en wonde kanko tagi asamaoji ɗin kanko tagi leydi ndin kanko tagi aljanna on kanko warata kanko immintinta himo welto himo tikka himo jala himo himo cippo ɗum ɗon fof ko sifaji makko on tigi jaɓa ɗum o gomɗina o hoolo wa dhalika ɗum ɗo noon gomɗigol ɗum ɗo bil igrari ko qirragol jaɓa bi anwa'i tawhidi thalathati noneji tawhidi ɗin tati wa atigade ha e fiɓugol ɗi kadi wal amali biha e gollitirgol ɗi wa hadi l anwa'u ɗin ɗon noneji tawhidi tati hiya tawhidi rububiyati ko wotiɗingol jeeyal Allah ngal wonde ko Allah jeeyi tagore nden tawhidul uluhiyati e wotiɗingol Allah yagal makko ma ɓene tawhidul ibada waɗugol Allah kanko tun jeeyi dewe ɗen waɗugol wonde ko Allah jeeyi tagore nden ɗum ɗon mettafi ɗum ha heferɓe no jaɓi ɗum heferɓe makka num sa landino ko ɓe anni hombo taggi asama e leydi hombo jeeyi ɓe innayi ko Allah bal sa wiɓe ko hombo taggi on onon ɓe innayi ko Allah ɗo ɗon na probléme ɗon no weeli jaɓude ko honto probléme woni ko tawhidul ibada ma tawhidul uluhiya ko waɗugo Allah noon ko kanko tun rewete ko ɗon ɓayɓe wiɗo ɓe inni a jaala al alihata ilahan wahidan ɗo ɓe yimi wakkilaki ɗum waɗi ko ɗon ɗati ɗen ko ɗon ɗi seedi aroyi tawhidul asma'i wa sifati e wotinɗingol e inɗe Allah ɗen e sifaji makko ɗin ɗon kadi feddiji buy ko ɗon ɗi majji woɓɓe riiwi fof e janta ɗum inchallahu e dartoji men aray ɗin woɓɓe riiwi inɗe Allah ɗen e sifaji makko ɗin fof woɓɓe tabintini inɗe ɗen ɓe riiwi sifaji ɗin woɓɓe tabintini yoga e sifaji ɓe riiwi yoga e sifaji kono ko nelaɗo tabintinani Allah ko ma ko Allah inni hoore mum o tabintinni ɗum sa yeddi ɗum haray a fal jeehi haray ko ɗo woni e darade hannde en toriki Allah subahana wa taala Allah waɗu en
fiɓɓe finde sellude nden gomɗiɓe ko hani gomɗinde kon rewɓe Allah no Allah hani rewirede noon o jaɓanen kadi ko rewɗen kon wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al-amin. haray musidɓe julɓe nene gotoɓe haray kadi meɗen andintina ɗo ko raɓɓiɗi ɓawo salmingol on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ɓayɗen andi e nder suumaye on haray jemma on occupation on no ɗuuɗi sengo deweɗen ka naafilaji e ka julɗe ko waytata noon e fowtereji ɗin haray e darsu meɗen on ɗo ɗe marimo kadi e nder ɗe balɗe tati wowɗe wadde mo ɗo karama ko meɗen no ƴettani en programme on e dispositif maɓɓe tabituɗo haray e waɗa e mo haray e waɗay darsuji ɗin joni e 14h15 ɗum ko wano dimanche hande ni 14h15 dimanche arore haray ko noon ƴettiroy ko talata on kadi ƴettoyen 14h15 ɗum ko leere lagine ɗo wonande wonɓe yaasi ɗum alkamisa on kadi toujours ko 14h15 e leere honantela lagine ɗo nden ha joni toujours haray ko darsu men o deftere aqida ɗo ɗe wiyetende alwajis في أهل السنة والجماعة في سلف في عقيدة السلف الصالح aray si tawi ɗum ɗon feƴƴi kadi en weltanike jama on fof natugol ga jentito darsu on aray en ɗaɓɓira ɓe kadi hollitugol ɗimmoɓe maɓɓe ɓen fiyoɓe wakkilo ɓe tawta en e nder moƴƴobere nden daren no sellinire dina meɗen kan aray si ɗum ɗon feƴƴi miɗo jonnita konngol ngol mako ngun karmo ko meɗen aray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katane dalam dago terhangking sonaj, hendak coba orang dulu wino hendak kamu buku sonaj bumi do, jonom mau dimako iko mau ita, mau dimako rai kemuro, mau mako bentuk kadi iko mau ita ku bumi ko, rai nong kodu mapalan du kolkono, rai ini awal rai ku bebi ko, nama kono rai basi jam makako, ya. andi oɗo sonnajo ko sonnajo buumiɗo o wi modi makko weltorali ko buumi ko wi ko yo ittu mawɓe makko ɓen kadi weltorali wi ko yo ittu joni noon yarli o ɗoftoto ɓeeɗo o itta ko o buumi ko ka yo wakkilo gattida ñiiƴe o buumo ɗon haysi welali ɓeeɗo ko on ɗum haray o landi ko honɗum ene wasi ɗemmo enen ko wasi ɗemmo ko yo buuma buuma gongo ko allahu subhanahu wa taala e nelaɗo makko woni ko yamiri ɗum sonnajo o si tawi allahu subhanahu wa taala e nelaɗo makko yamiri hunde yimɓe ɓe anda ɗum ɗon ɓe haɗi haɗay ko allah e nelaɗo hana ɗoftede wallahu fallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kanu muminin allah e nelaɗo ɓuuri hana ɗoftede hana weltinede haray ɓeɗo modi bo o sonnajo ɗo yo hulu allah o anda ko ɓawo allah tagi o sonnajo janɗinimo hokkimo haqqille timminimo tere ha fewdi ka o resete si kanko gorko on o jombimo donc ko allah moƴƴi e sonnajo on ko no ɓuuri kanko gorko moƴƴi o sonnajo on ko ɗum waɗi ko allah ɓuuri handude e rewede kanko hani ɗoftede wota wi o dartoto sari allah o mawɓe sonnajo ɗo kadi yoɓe accu mbiɗo andi noon haray ko angal andugol neɗɗo ko anda kon fayde haysi tawi nafoore makko no e muɗum hara himo añi ɗo e o andude jakka ko nafoore makko haray wota ɓe sakko sari allah on ko allah yamiri kon sonnajo yo waɗu kanko suɓike ɗum ɗo jonno yo ƴettu asima on yo ƴettu wakkilare nden o wakkilo ha tuma ɓe faamoy wo buumi ɓe ɗuuɗuɓe ɓe heɓno nden sattede attino e buumade ɓen buy e maɓɓe heɓno nden sattede ko waɗi tawi famille ji maɓɓe ɗin anda ɗum siko jomba e moodi maɓɓe anda ɗum awa woɓɓe yaltine raɗe woɓɓe waɗe ɗimpiji buy kono ha joni buy faami no woɗno wonɓe waɗde tembete pas hara ɓe andi sonnajo buumago ko hunde yamirade kono ɓe inne kamɓe wakkilaki ɗum ɗon ko jarrabe e molnaɗo ko tana albalaw yo allah o dandu en ɗum torki allah yo allah faamin ɓeeɗo moodi o sonnajo ɗo e mawɓe makko ɓen e kala mo faama wonde buumagol sonnajo on ko ka diina jeeya no moƴƴi no jogii baraji koko yamira yo allah faamin ɓe ɗum ɓayi miɗo jorti si ɓe faami
ɓe huutoray en torki Allah yala tabini sonnajo on tabintina en fof ɓe hordina ko yiɗo yarli ko wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa jazakumullahu khairan ñandi tay ngalo non kadi sanna fof